ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ማጋሎታ መሲር ኢጋኒ ጃሬራ አጂሱዳን መቴ ሂዱን ጅራንራ ማለቶ ኬኬ ኩቲናን ጀናኒ ሞርማኮ ወሌኒ ፉረዳን ጀዴኒ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ጴጥሮስ ፋኔፈሜ ጳውሎስስ ቀላሜ ተዋህዶፍ ጀቻ ዋንቴዱን ደርበሜ ካኒሳ ብዳኔ ጊዲራን ደርባኒ ካን በሬን ጅጅሬ ሴና ባሬሰኔ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ቡደታ ከነፍኔ ዋረንጋ ፈቱሬ ያሰባ ደመቃ አመማ ፍረፍቱሬ ዋራቤሳ ደርቤ አከንታንይቺ ያ ኤልማን ተዋይዶ አመዳ የሮቼ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ኢቱማ ቤክኑቲ ዋንቴዱ ደርቤኒ ፌዳዋ ቃተሁ ጄኔቶ ጨልስኔ ጫልጀቹን አፉ አገዋ መጋሩ ውልፊና ተዋይዶ አዱኛ ነበሩ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበራኒ ተዋህዶ አመንታኮ ኢሸንገፋ ካናዳ ፈባኮ ማለቶኮ ኢንኩቷኒ ኒጅራቲ በራበ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች እግዚአብሔር ልጁን ልኮ በቀራንዮ አደባባይ የደም ዋጋ የተከፈለላችሁ ክርስቲያኖች ሁላችሁም በአንድ ልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም የሰላምታ ቃል ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እንደምንስ ቆያችሁ? እግዚአብሔር ዕድሜ ለንስሐ ጨምሮ ይህንን ጊዜ እዩ ብሎ ለበረከት ስለሰጠን ክብር ለአምላካችን ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በትረ አሮን የሙሴ ጽላት ቅዱስ ያዕቆብ በፍኖተ ሎዛ የአያት የወርቅ መሰላል ለእናታችን ለድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይሁን። በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል የምልጃን ሥራ ለሚሰሩ እልፍ አእላፋት ወይ እልፊት አእላፋት ለሚሆኑ ለቅዱሳን መላእክት ክብርና ምስጋና ይሁን። akkam bultanii akkam yoo dhageessan galanni faqobaan ilma waaqayyoo tokkicha ilma maariyaam Yesuus Kiristoos teessoo isaa Aariyaam gubbaa irratti maqaa isaaf haa ta'u. Akkasumas yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaaf waa'ee badiisa keenyaaf ilma ishee kan kadhattu haadha waaqayyoo haadha Amaanu'eel durba Maariyaamiif galanni haa ta'u. Si'a yeroo si'a kuma waaqayyoon kan tajaajilan fuula isaa dhaabbatanii waa'ee warra cubbamtootaa waa'ee addunyaa badiisa kanaaf kan kadhatan gufuun miilla keenya akka nu rukunneef warra nu eegan ergamoota waaqayyootiifis galanni haa ta'u. Egaa hanga har'aatti sagalee waaqayyoo kallattii garaagaraatiin waaqayyoo nu barsiisaa tureera. yeroo kanatti immoo yeroo sagalee waaqayyoo daqiiqaa muraasaaf itti waliin laallee isinis gara mana keessanii nutis gara bakka dhufneetti yeroo deebinu waan ta'eef waaqayyo isa baranne kanaan akka nu boqochiisu fedhaaf eeyyame isaa nuuf haa ta'u. Egaa yeroo kanatti yoo waaqayyo nuuf eeyyame daqiiqaa muraasaaf sagalee waaqayyoo akkas jedhu waliin laalla. Akka fedha isaatti warra waamamaniif jedhame akka fedha isaatti warra waamamaniif wanti gaariin akka taasifamu ni beekna. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 gubbaa irratti akkas jedha. በእግዚአብሔር ሐሳብ ለተጠሩት ሁሉም ነገር ለበጎ እንዲደረግላቸው እናውቃለን ይላል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ መልካም ፍቃዱ ለተጠሩት ሁሉም ነገር ለበጎ እንደሆነ እንዲደረግላቸው እናውቃለን ይላል ጳውሎስ። ergaa isaa isa jalqabaa kana utuu hin barreessin garam ture laata? Phaawulos inni jedhamu kun maqaan isaa xuraa'ummaa kaleessaa maal ture laata? Seenaa Phaawulos waan beektaniif baay'ee dubbachuun nan barbaachisu. Kaayyoon barumsa kana garuu yaada waaqayyoo ta'a. yaada eenyu ta'a? የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚል ይሆናል። ስለዚህ ያድኔ waaqayyo akeekni waaqayyo ilmaan isaaf qabu yaadni waaqayyo ijoollee isaaf qabu maal akka ta'e waaqayyo akka nu hubachiisu hubannaa isaa laphee keenya nuuf yaa bulchu. Ameen baro. Kanaaf yeroo kanatti daqiiqaa muraasaaf kan waliin laallu egaa Phaawulos kan dubbate kun sagaleen Phaawulos saba Roomaa keessa jiraataniif kan dubbate kun warri magaalaa Roomaa keessaa waaqayyoon waan hin beekneef immoo
yaadi waaqayyo magaala kana gubbaarratti akka mul'atuuf immoo ijoollee waaqayyo addunyaan kun waaqayyo irraa eegga fagaattee baroota baay'ee lakkoofsisteetti. Phaawulos garuu kaleessa xalayaa namoota ittiin ari'atu, xalayaa kiristaanota ittiin reebu, ittiin mana hidhaatti gooru mootii magaalaa Roomaa keessa ture irraas fudhate iddoo hundumaatti kiristaanota cunqursaa ture. Eenyuun cunqursaa ture? Kaleessa kiristaanonni asii fachi akkuma gaaga'amaa turan, bara kakuu moofaa keessattis akkuma dhagaa reebamaa turan, bara keenya keessattis dhagaa arrabsootiin, dhagaa oduutiin, dhagaa hamiitiin guyyaa guyyaatti reebamu. Kanaafidha Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 35 gubbaa irratti ስላንተ ቀኑን በሙሉ እንገደላለን አለ። ዋኤ ኬቲፍ ጉያ ጉያት ነጀፈምና አከወለ ተቀላሙኒ ሲንቀላም ነጀ ስላንተ አለ ቀኑን በሙሉ ስላንተ መልካም ሐሳብ፣ ስላንተ መልካም ባህሪ፣ ስላንተ መልካም አድራጎት ጌታ ሆይ ቀን በቀን እንሰደዳለን አለ፣ እንዋረዳለን አለ። ወዳጆች ክብር አትፈልጉ ከዓለም፣ ዝናን አትፈልጉ ከዓለም፣ ሕይወትን አትፈልጉ ከዓለም፣ ክብር የለም ከዓለም። ሰበኮ አዱኛ ከነረካ በጀምበር ባዲና አዱኛ ከነረቲ አንጎን በርባዲና ከበጅኒ ከነኙት አንጎን ከነኙት ማልጀደ ጳውሎስ ለምፋ ቆሮንቶስ ቡቆና ሰዲ ለኮብሰ ኩደጃ ጉባይ ረት ከበጀኢራ ገረ ከበጃት እንጨነ ማለት ነገር ማለት ከክብር ወደ ክብር እንሻገራለን አለ። ምክንያቱም አሻጋሪው እግዚአብሔር ስለሆነ የሚያሻግር ክንዱ ብርቱ የሆነ እንደ ተሸከመ የሚያሻግር በሰማያት ያለ የማርያም ልጅ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርቱ ስለሆነ ያሻግራል። እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። የሚያሻግር ጌታ ስለሆነ ከናፍ ከሌሳ ሲና ከነከሰት ክርስቲያኑ ተከና አርያ ከንቶሬ ቀላ ከንቶሬ ሳውል የሚጀደሙ ኮን ሳኡልና ሳኦል ይለያያሉ። እሺ ሳኡል የሚጀደሙ ኮን መገላውን ዱማ ከሰት ነመሴራ ከንቴ ገማሊያ ከንጀደሙ ሴረ ወራ አይሁድ ከንበርሲስ ሚለ ገማሊያ ጀረታኤ ሴረ በረቴራ በርሲሳ ሴራስ ቱሬ ጳውሎስ ድንካነስ ከንሆድ ቱሬ ጳውሎስ ክርስቲያኖተስ ከሬቡ ቱሬ ጳውሎስ የሙቁልቁልቺ ወሬ ገማን እስጢፋኖስ የሙይን አጀፈሙስ ኡፈተወረ እስጢፋኖስ አጀሰን ባቴራ ጳውሎስ ገሩ ዋቀዮ ሆጂ ኤርገሞታ ቡቆና ሰገል ለኮብሰሸን ጉባኤ ረተ ከሰዛንጀዴ ጳውሎስ ስለምን ታሳደደኛለህ? እኔ የሚያሳድድ ማንተ ማነስለው የሚታሳድደኝ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። የናዝሬቱ ኢየሱስ በክርስቲያኖች ልብ የተገለጠ እሱ ኢየሱስ ሬበሙኒ ሳነክገውፍ አሲፈች አርያተሙን ክርስቲያኖታ አከገውፍ አቲ ማለፍና አርያት ተጀደ ከናፍ ቡቅና ሰገለ ኮብሰሽን ጉባራት ማለስ አንጀደ ዮሞርሚት ስትጀባታ ኢሳንጀ ሀፎረ ከነ ዮሞርሚት ሰገለ ከነ ዮሞርሚት ሆጂ ከነ ዮሞርሚት ማሉማ ከነ ዮሞርሚት ስትጀባታ ኖዲስ ሰገለ ዋቀዮ አገኝ ዮጀነ ሐመኝ ኑት ጀባት ቤሎ ኑት ጀባት አሬ አሞን ኑት ጀባታ ከናፍ አከኑት እንጀባኒ አከደብኑፍ አከደብኑ ፈቶይንታኔ አከደብኑፍ ዋቀዮ ለጴከኝ ነው ያባን ከናቦደ ጳውሎስ መጋላ ደማስቆ ጉባኤ ረቲ በለቀስ ይጨለቀ ጋበትቦ ሰገሌን ሆልቻ ሰገሌን መስቻ ሰገሌ ክርስቶስ ጋፈደገይስ ሉበበረ ደቄ አከጋቢ ገሎፍ ከነቦዳ ኤርጋ ጳውሎስ ጀደም መቃነሳ ሳውልና ገረ ጳውሎስ አከጅጀረ ኤርገጩ ባሜቦዳ ዋቀዮ አትሚአኮ ኢሰሚ አዋራ ሳንጀ አንተ ምርጥ ዕቃዬን ለብዙዎች የመዳን ምክንያት የምትሆን ሰበበ ፈዩ ነሞ ተባየኒ ታታ ኑቲዮ ሀራ አከነሙን ፈየኑፍ ሰበበታ ነሞ አከነሙን ዱአኑ ፍላት